Sawubona uyavalwa. Angithi abaculi abawazi ukucula bayancipha manje. Sekwazi abasizwa umzamo nothuthani lapha. Kulive unzima hey. Ngana mfethu, why ungakhonzile ama feature manje album? Inhloso yabo so ngibona ukuthi akusiyo le ekufuze ngabe iyona. Ayangiphendula ngempela nalo. Ngikubuza yini ngakubona kubantu. Hayi mina angithathi noma yipi feature. Akekho umuntu lengimeyayo nengimzondayo kodwa kufanele isizathu sokubona nalo muntu loyo sibonakala ngoba angeke athi ngoba abantu abadlala ufuna uthi UFUNA abanye makumuntu into efanayo nje featureshana ugcina ungezona ukuthi futhi ubani osengena manje ubani ungene nini yabo le nto leyo ayiwenzi umqondo ngoba kufanele mahleli kanje sithi ubona amagazethi ayezwana sithi phela siboke siyishaya nathi ingoma sobabili yabo akufuneka ngibengeke ngwazame futhi cishe ngeke ngazama ka 3 impela cishe nje futhi ephumele ukuthi phela ke izibonza bezingekho ngiyafisa uba ne festival ngakithi ukuthi ngebhadi ke mina ngayithi asinayo masipala sinalo bhadi ukuthi asinayo masipala awukho masipala hayi Friday akukho ngiyawazi ukhona awukho lezamela nje masipala akukho angithi bonje Friday kuba kuyimi umuntu mfethu uthiwa umcebo abamncane uculayo ngiyacanga ukuthi uyamazi so akukwazi ukuthi ungathi mhlawumbe khona umcimbi ekuyenze engazi noma ngingabizwa ngoba phela mina nomcebo abantu abamele le ndawo yangakithi babona lokho ngaqala ukucula ze Timbo ayangikhumbula ngizwa masipala azange ume masipala futhi ngaba umazi uDumakahle ngahlala kwenze ukhetho nje izinto ezenzakalayo ngakithi ayikho njalo uthiwa yenzekile ukuthi babiza uDumakahle ayakwenzeki hayi ngenza ukuthi yona kuphenda South Africa namasipala le ngeke kodwa abantu kuthiwa ngomeya futhi kanjalo abantu abaseyikhundleni ukubabona nje kuthiwa nje enkandla kwenza umcimbi thizeni babona bekhona nje behleli kule matafula la yana uyibuza ukuthi ngoba inkandla for example manje umcimbi akekho umuntu osenkandla ngabibiko kwi-line up yakhona akwenzeki hayi uqinisile uqala ngabakhona nje uyibuza ukuthi lo muntu ngoba nje ehleli lapha nje yena nje akanakho ukuthi nje naye ngakubo ebiza ama-test ngakubo ewa support ngoba phela phakamisa indawo yangakubo ngafika ngazi ingoma nomlayezo ngashaya ingoma ethi ngicela amadodana amahlanu umlayezo yaduma futhi umhlaba wonke yabona yathandwa yibo bonke abantu mina nginazi ingoma etrendiswayo ezenzelwa ama challenge yabona mina nginengoma engena kumuntu eyidlale yena umuntu mayehambe efika kwenye indawo efika umuntu ehleli phansi futhi eyidlala yabona anginayo ingoma yokuthi umuntu mayehleli nabantu besebona ukuthi hayi nakho bonke abantu ngathi badlala le ngoma nama ngisale sengiyithanda yabona so umusic wami nje mina udalwe kanjalo yabona into efana naleyo lokho ngafika nje mina ngafika ngomlayezo so angikwazi ukuzoshintsha namhlanje ngoba umlayezo ngiyawazi ukuthi uyadumisana umlayezo ngiyawazi ukuthi uyakwazi ukuqashwa ucula wona nabo mfoka moras bayicula lonto leyo kodwa namhlanje sothi uma udlala ingoma yakho uyadlala ngisho sportini ungayidlala ngisho clubini suma umuntu ephezulu nentsimlanjwana yabona so ibona kukhula ke lokho uqala kuba nezitha ongazi uzone ngalutho akukho ukukhula okudlula lokho yabona lento ekufundisa empilweni ukuthi ngisho unezingane uyatshela ukuthi lapho uyobona khona ukuthi uyaphumelela uyobona ukuthi uqala ube nezitha ongazizona ngalutho yabona omunye umuntu ukuzondela ukuthi uyafisa ukufana nawe kodwa akakhona yabona omunye ukuzondela ukuthi akaphiwe omunye ukuzondela ukuthi unomqondo omncane yabona so akasidingi izathu sokuthi akuzonde wenza into elingana nomqondo wakhe yabona so izinto enjengalezo mina nenhlakhandla futhi umsebenzi wami bayawuthanda abantu futhi ngiyazi umsebenzi wami kakhulukazi uthanda abantu abanomqondo yabona ngenza ngempela ungayizwa into yami ngempela futhi ungayizwa ngempela uzu nawe futhi ayangizwa kanti ilingana nokuthi vele akufanele uyive wena ngoba umqondo wakho kanjalo kangako yabona hayi ngoba ungayizwa ingqondo akufani nje so wathi ubheka umuzi ushaya ufuna wophela yabona enye into ilingana nomqondo wakho uma umuntu yabona kuthiwa moya stage iginqi ngayiphathi njengokwazi ukudlala isiginqi kuthini lokho mina ke vele lokhu kwesidingi ukungasiphathi ngagcina sengiphathele nje isagile nje ngicabanga ukuthi ukungaphathi isidingi la kumasikandi iqale ngami ngokuphatha isagile yake lesi nami ngezathu zami yabo
Ngiyazi khona vele kukhona la akukho akukho khona. So esimene sikanjalo isagile sona isiginci sona qala nje isimbulo lokuqala ukuthi noma uthiwa umuntu udlala ivideo evaliwe inakhuzana evaliwe umsindo ungekho gida ngomeva kwakhe kodwa isiginci sona esenza ukuthi umuntu ayibone nje uhamba lapha ukuthi masikandile lo yabo hip hop banendlela abaqoka ngayo banendlela abenza ngayo uma babe stage yabo representa ini hip hop yabo so ukungasiphathi isiginci okunye kokulahla isiko la unozana lo umculo uma ngabe singasenza ukwenza sonke yabo mina mangaperforma vele for example sokunabantu abanye bacula sosiqashwe nayo so bephethe iginci so ukuthi mina ngingasiphethe ngingayedwa ngiphethe isagile kusuke kungasho